uruganda rwitezweho gukemura ikibazo cy'ibura ry'amazi mu mujyi wa Kigali ndetse no mu nkengero zawo. Mu karere ka Burera abahinga n'abacuruza ibishyimbo bizwi nk'ingemane barataka igihombo kubera kubura isoko ry'ibyo bishyimbo, dore ko babitse toni zisaga 100 zabuze isoko. Abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu karere ka Gatsibo barishimira ko icyifuzo cyabo kijyanye no kubaka urwibutso rwa jenoside cyasubijwe, kuko bizafasha kubungabunga imibiri y'ababo yari ishyinguye mu mva rusange no kubika neza ibindi bimenyetso bya jenoside. Turaza no kunyarukira ku makuru acaracara kuri murandasi duhereye ku byaranze iyi tariki. Tunabwire ko uyu itariki 21 Gicurasi ari umunsi mpuzamahanga wahariwe cyangwa witiriwe icyayi. Kunywa icyayi bihagaze bite ku isi? Turaza kubireba. Tuze kujya mu nkuru ivuga ko perezida wa Tanzania yavuze ko abaminisitiri bashinzwe ibya transport hagati y'igihugu cya Kenya bagomba guhura kugira ngo bakemure amakimbirane avugwa hagati y'ibyo bihugu byombi. Naho umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres arashima umugabane wa Afurika uburyo witwaye mu guhangana n'icyorezo cya coronavirus, ku buryo haboneka imibare mike itandukanye n'iyari yitezwe ubwo iki cyorezo cyadukaga ku isi, kuko byavuga ko nikigera muri Afurika kizahaca agati ndetse kikagarika ingogo, ariko ubu nyine imibare y'abandi ikaba ikiri hasi cyane ugereranije n'ahandi ku isi. Ni mu gihe kandi perezida w'Ubufaransa yavuze ko ashobora kuzajya mu nama ya G7, ni inama ihuza ibihugu bikungahaye cyane kurusha ibindi kuri isi, ibihugu bikize cyane. Inama iteganijwe kubera mu Canada muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi gutaha, aho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifuza ko abakuru b'ibihugu bya G7 baba bateraniye muri iyo nama imbona nkubone, aho kugira ngo bayikore mu buryo bwa video conference. Izo zari ingingo mu kanya ni ku buryo burambuye. Ikaze ku makuru ku buryo burambuye. Ibitekerezo byanyu tubitegereje ari byinshi. Reka duhere ku makuru ajyanye n'icyorezo cya COVID-19 duhereye hano mu Rwanda, aho Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko ku munsi w'ejo kuwa gatatu hagaragaye abarwayi 6 ba COVID-19 ni mu bipimo 982 byafashwe mu masaha 24 yo ku munsi w'ejo. Ibi byatumye umubare w'abanduye mu Rwanda ugera ku bantu 314. Muri aba 314 banduye, abagera kuri 216 barakize barasezererwa, kuko ku munsi w'ejo kuwa gatatu hakize abagera kuri 7. Bivuze ko abakirwaye ari 98. Ntawe iki cyorezo cya COVID-19 kirahitana hano mu Rwanda. Abaturarwanda bakaba bakomeza gusabwa kubahiriza amabwiriza ya leta, yitabwa cyane cyane ku gukaraba intoki kenshi n'amazi meza n'isabune, kwambara udupfukamunwa mu gihe umuntu avuye mu rugo cyangwa ahuye n'abantu benshi mu nsisiro cyangwa atuye imiryango myinshi. Yirinda ko ibimenyetso bya coronavirus birimo inkorora, ibicurane, guhumeka bigoranye n'umuriro yandura binyuze mu matembabuzi aturuka ku myanya y'ubuhumekero. Hanyuma turebe nuko byifashe mu karere, muri Afurika no ku isi. Imibare y'abantu bamaze kwandura no guhitanwa na coronavirus muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, by'umwihariko mu muryango wa East African Community u Rwanda rubarizwamo, yerekana ko Kenya izi imbere n'abanduye 1029 n'abamaze gupfa 50, hagakurikiraho Tanzania hagaragara imibare ku itariki ya 29 mu kwezi gushize kwa kane ikiri abanduye 509 n'abamaze gupfa 21, hakaza u Rwanda n'abanduye 314 ntawe urapfa. Sudani y'Epfo babarijwe muri 290 n'abamaze gupfa 4. Uganda yo abanduye bamaze kuba 264 ntawe urapfa. Naho mu Burundi abanduye bamaze kuba 42 n'umuntu umwe kugeza ubu wapfuye. Naho tubaza mu karere k'ibiyaga bigari, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niza kwisonga n'abanduye bagera ku 1731 n'abamaze gupfa 61. Ku by'icyorezo cyahagaragara tariki ya 10 Werurwe uyu mwaka. Muri Afurika kuko bitangazwa n'ikigo nyafurika kirwanya indwara, ishusho y'ejo yerekana ko hari hamaze kwandura abarenga 92,000, naho abari bamaze gupfa bari 2,912. Afurika y'Epfo iza imbere mu kugira ubwandu bwinshi kuko barenga 18,000, naho bamaze gupfa muri Afurika y'Epfo bazize coronavirus ni 339. Ibindi bihugu bya Afurika bifite ubwandu bwinshi ni Misiri, Algeria, Maroc na Nigeria. Ku rwego rw'isi abamaze kwandura kugeza ubu tuvugana Martin bararenga 5,000,000. Abamaze gupfa bo barabarirwa mu 329, naho abamaze gukira barenga
barenze miliyoni 2 kuva iki cyorezo cyagaragara ku isi gihereye mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa mu mpera za 2019. Leta zunze ubumwe za Amerika zikomeje kuza imbere mu bwandu no mu gupfusha benshi, kuko mu bwandu zifite miliyoni 1 n'ibihumbi hafi 600, n'abamaze gupfa bamaze kurenga ibihumbi 94. Mu bwandu zikurikiwe n'Uburusiya, Brazil, Espagne, Ubwongereza, Ubutaliyani, Ubufaransa, Ubudage, Turukiya, Irani, Ubuhinde na Peru nk'ibihugu bifite ubwandu bw'abantu bari hejuru y'ibihumbi 100. Ubushinwa iki cyorezo cyatangiriyemo mu mpera za 2019 nibwo bukurikiraho ku mwanya wa 13 ku isi, n'abanduye bakiri ibihumbi 82. Ejo honyine habonetse abanduye bashya 2 gusa mu Bushinwa. Abapfuye bazize iki cyorezo muri iki gihugu cy'Ubushinwa baracyari mu bihumbi 4,600. Mu yandi makuru twabateguriye, abatunze amakamyo atwara ibicuruzwa byinjira mu gihugu bavuga ko bizeye igisubizo kizava mu bikubiye mu itangazo rya Minisiteri y'Ibikorwa Remezo ku bijyanye n'uburyo bw'imikorere y'izi kamyo. Gusa bakavuga ko mu byumweru 3 bishize bahuye n'igihombo gikomeye. Reka tubaze Paul Rutikanga. Turabwira tuti imodoka ziraza ko twari tubashije n'umushoferi atwara ikamyo ariko ntiyashatse ko amazina yatangazwa. Duhuriye i Rugende mu karere ka Gasabo, aturutse muri Tanzania. Ikamyo atwaye ipakiye toni 30 z'imyumbati, ayijyanye Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ku mupaka wa Tanzania n'u Rwanda yahamaze iminsi 14 aparitse atemerewe kugenda. Kuri we ngo iki ni igihombo gikomeye. hari ukubura amafaranga, hari ukubaho nabi no kuba utisanzuye muri abantu bavuga ko ari mu mwatera ikibazo. Amafaranga arashira nabo no kubaca mu jisho bakamva ko ari ikibazo, kubera ko impamvu yatumye bataza wenda ari uko bavuga ngo hari ibibazo bahura nabyo hano mu Rwanda, kandi nabyo ngo byatumye bahagarara mu nzira mbese batishimiye. Ibi bimaze ibyumweru 3 ariko bimeze. Ikamyo nyinshi ziri hakurya ziparitse muri Tanzania, izindi ziparitse mu Rwanda ntacyo zikora. Ba nyiri izi kamyo bavuga ko imbwa ishobora kwinjiza miliyoni 1 buri cyumweru. Ubwo mu byumweru 3 bishize ikamyo yashoboraga kuba yarinjije miliyoni 3. Izi barazihombye. Iyi kompanyi y'ubwikorezi ya 9 United Traders ifite ikamyo 100 zimaze ibyumweru 3 ntacyo zinjiza. Abazitwara n'abazikanika barenga 120 barahembwa, bishyurwa nibura miliyoni 35 z'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi, arimo imisoro itandukanye. Umuyobozi mukuru w'iyi kompanyi Godfrey Byaruhanga avuga ko nubwo bimeze bityo bafite icyizere gishingiye ku byo leta ikomeje gukora bigamije kunoza iyi mikorere bitanabangamiye kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Ririya tangazo rya Minefura twaryakiriye neza, kandi mu by'ukuri ryatugirira akamaro riramutse rishyizwe mu bikorwa, kubera ko nubwo harimo imbogamizi nkeya, ariko dukurikije ko turi mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 byadufasha, byatuma nibura business yacu yongera kugenda. Ndarubogo Abdul ayobora ishyirahamwe ry'abafite amakamyo yambukiranya imipaka. Iri shyirahamwe rigizwe n'abantu 65 bafite ikamyo zirenga 2,000. Iyo zidahagarara ibi byumweru 3 zari bwinjize nibura miliyari 6 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyakora ngo icyizere ni cyose kibazo bigiye gukemuka. Amakamyo ko akora ntabwo ajya ahagarara, uko aje araza agapakurura akasubirayo akajya gupakira indi mizigo. So uretse iki kibazo cyavutse ejo bundi cyo kwigaragambya, ari naho amakamyo noneho umubare mwinshi uri, tumaze ubu ngo by'umweru ngira ngo bigiye kugera muri 3. Ubwo twe nk'aba nyiri makamyo ni igihombo kuri twe, ariko twizeye ko leta yacu ibifite mu nshingano kandi irimo kubishyira mu nzira nziza zishobora kurekurwa igihe icyo ari cyo cyose kubera iryo tangazo ryasohotse. Minisiteri y'Ibikorwa Remezo ku munsi w'ejo yagaragaje ko inama nyunguranabitekerezo yahuje abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yateranye tariki 12 z'uku kwezi kwa 5 yanzuye uburyo bukemura ikibazo kijyanye n'ubwikorezi bw'ibicuruzwa bwambukiranya imipaka. Ni imyanzuro irimo ko ibicuruzwa byose byinjira mu Rwanda bigomba gupakururwa ahantu habugenewe ku mipaka, ariho Kiyanzi mu karere ka Kirehe na Kagitumba mu karere ka Nyagatare, ndetse n'izindi ngamba zose hamwe zigamije guhangana n'ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Cyane ko Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abatwara izi kamyo bazikuye hanze y'u Rwanda aribo bagaragaraho icyorezo cya COVID-19 ku kigero cyo hejuru.
Paul Rutikanga, Radio Rwanda i Kigali. harakoze cyane Paul Rutikanga. tuve i Kigali twerekeze mu majyaruguru y'igihugu. Abahinga kimwe n'abacuruza ibishyimbo bizwi nk'ingemane bo mu karere ka Burera barasaba gushakirwa isoko kuko ngo iryo bari bafite ryahagaze bikaba birimo kubatera igihombo. Ari Muhirwa nibyo atubwira. Ibishyimbo byitwa ingemane nibyo byatuzamuye inaha muri Kivuye kuko nibyo bigira amafaranga gusa. Muri uyu murenge hagati y'ibino bishyimbo byateje imbere urabona ko ari nk'ikawa inaha. Abahinzi bataka igihombo cyo kubura isoko ry'ibi bishyimbo bizwi ku izina ry'ingemane na mu mirenge ya Gatebe, Kivuye, Bungwe, Ruhunde na Nemba muri Burera hamwe nabo mu gice cya Gicumbi cyegeranye n'aka karere. Nkurunziza Charles na Ndayishimiye Eric n'abacuruzi bakaba n'abahinzi b'ibishyimbo bavuga kuri iki kibazo bahuriyeho n'abandi 18 bagaragaza ko babitse toni hafi 100 zabuze isoko. Byageze aho corona yaziye ubwo bituma ibingiye bituratana. Mfite nka toni 30. Ubundi bisanzwe ikiro kakiguraga kuri 750 na 700 tukabigurisha nka 800 ubu tuvugana n'amafaranga 330 cyangwa 300 nta turi kubona. Ubundi bisanzwe ibishyimbo byari bifite agaciro ka miliyoni 3 n'igice ariko ubungeranije nta n'amafaranga nabonamo ngurishe nagurisha kuri 500 nahita mpumba amafaranga menshi cyane nawe ubirebye. Ibi bishyimbo bino by'inuza by'ingemane bigura amafaranga menshi, usanga nk'ibino bishyimbo bisanzwe bigura amafaranga makeya gusumbya ibyo. Nk'ubu urabona ibi bisanzwe biri kugura za 500 na 600 ariko ibi ngibi urabona ko biguze ku giciro cyeje 750. Ntabwo wayipakira ngo amagara umuntu ufite ibishyimbo bya 750 ari ibya 500 nta washobora kubigura kuko yagura ibya makeya. Mbere y'icyorezo cya coronavirusi ngo RAB yari yatangiye kubagurira umusaruro cyane ko ari ubwoko bwera cyane muri aka gace ariko byarahagaze amezi akaba 3 none barasaba ko bafashwa gushakirwa isoko. Leta y'u Rwanda yaba yashakisha uburyo yatugurira RAB ikaza iraza kubigura. Iyi coronavirus imaze kuhagera niho ibiciro byahise bigabanyuka ku bishyimbo kubera isoko ryahise ribura. Njyewe ndumva RAB yadushakira isoko bakatugura bino bishyimbo bikavaho tukabona naho ibindi twabishyira kuko barabona ko no mu Kinani bishaka kwera tugashyiramo ibishasha. None urabona ko n'ibindi byari bicyari bigiye kubibigugu. Icyo dusaba leta ni ukudushakira isoko rizwi. Mwatuvuganira rero bakareba uko batugenza. Tukaba twifuza ko rero bakongera bakadufasha tukagurisha umusaruro dufite ubu ngubu ndetse n'uri mu mirima kuko namwe mwiboneye ko mu mirima harimo umusaruro nawo bakazatebuka bakongera bakagira iki bakawutugurira kugira ngo abahinzi bakomeze bagire umuhate wo guhinga no kwiteza imbere. Umuyobozi w'akarere ka Burera Wanyirgira Chantal avuga ko bagiranye ibiganiro n'abahinzi nyuma yo kumenya iby'iki kibazo kandi ko bafatanyije na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi hari ikizere ko bibonerwa umuguzi. Ibyinshi nibyo bishobora kuba birenga. Icyo twumvikanye rero nuko buriya twanagiye twari twamaze gukora ubuvugizi tukibona n'iyo raporo ya mbere turi gukorana mu by'ukuri na Minisiteri zibifite mu nshingano n'izindi nzego turaza kubafasha kugira ngo bibonerwe isoko nk'uko bishize byari byakozwe biciye muri Minagri ku buryo twabizeza ko biraza kubona isoko. Ndetse twanashyizeho abantu babahagarariye kugira ngo babikusanye. Raporo baraza kuduha rero tuma uburyo buhari biza guhita bikorwa ku buryo mu cyumweru gitaha twizera ko bazaba babonye umuguzi. Mu mirenge y'akarere ka Burera yakikije igishanga cy'Urugezi kuri ubu butereye amaso hirya no hino ku misozi itandukanye imirimo iratohagiye imyaka yiganjemo ibigori, ibishyimbo ndetse n'amashaza aho abaturage bizeye umusaruro mwiza by'umwihariko kuri aba bahinzi b'ingemane. Kubona umusaruro w'inyongera w'ibishyimbo ntako bisa ariko baterwa impungenge nuko bigiye kwera bisanga ibindi bafite byabuze isoko. Ubusanzwe ku isoko ikiro kimwe cy'ibishyimbo by'ingemane kigura hagati ya 800 na 900 y'amafaranga y'u Rwanda ariko gishobora no kugera ku 1000 y'ibiciro ku isoko byabaye byiza. Ari Muhirwa, Radio Rwanda mu karere ka Burera. Ku nkengero za Nyabarongo aho bita ku Kanzenze ho mu karere ka Bugesera hagiye kuzura uruganda rw'amazi ruzajya rutanga angana na metero cube 40,000 ku munsi. Rwitezweho gukemura ikibazo cy'ibura ry'amazi mu mujyi wa Kigali ndetse no mu nkengero zawo. Turabyumva mu nkuru ya Butare Leonard. Imirimo yo kubaka uruganda rw'amazi kuri Nyabarongo ahitwa ku Kanzenze ho mu karere ka Bugesera iri hafi kugera ku musozo. Iyi mirimo yatangiye mu mwaka wa 2018 kuri ubu harimo gukorwa amasuku ya nyuma. Ibindi bikorwa remezo nk'inzu ahagenewe imashini ndetse n'imiyoboro ikogota amazi mu masoko byarangije kubakwa. Gusa imirimo yabanje kudindizwa n'imyuzure yateyeho uruganda rurimo kubakwa. Uru ruganda ruje gukemura ikibazo cy'amazi usanga mu turere twose tw'umujyi wa Kigali kuko nta na hamwe abaturage bayagera mu buryo buhoraho ndetse no ku rugero bifuza. Andi mazi yo mu nganda zari zisanzwe zitanga mu duce tw'umujyi wa Kigali uzazageza mu nkengero zawo. Hamwe muri aho haboneka ikibazo cy'amazi meza ni mu murenge wa Rugarika ho mu karere ka Kamonyi. Bagira ubwatade y'umworozi w'inkoko muri ako gace n'uwiragiye Clementina bavuga ko ibura ry'amazi ari kimwe mu bibagiraho ingaruka.
amazi aturuka kure cyane. Muvomyi tuba twashyizeho ijerekani iriho amafaranga 150 kandi ari inkoko nkeya zisigaye kubera ko zagabanyijwe kubera ikibazo cy'amazi yabaye make y'ubwo inkoko ziragurishwa ku munsi nibura ni amajerekani 12. Abenshi turi hano tuba turwaye inzoka ziterwa n'amazi atafite isuku, niko batuzanira amazi nyine kugira ngo tubashe kugira isuku nziza ikwiriye. Umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Kigese kiri muri uyu murenge wa Rugarika Habarurema Salvatore avuga ko kutagira amazi meza bituma kenshi bagurayo abarwayi bakenera. Iki kigo ubundi giha serivisi abaturage bagera ku 42,806 byibuze ku munsi twakira abarwayi bari hafi ya 300. Tugira ibigega bifata amazi, ayo mazi niyo dukoresha mu buryo busanzwe. Twashaka amazi abarwayi bashobora gukoresha bamwe imiti turayavomesha mu birometero byibuze nka 5, jerekani tukayigura hafi amafaranga 200. Ikindi mu bihe by'impeshyi nuko tugura kuko y'amazi yo mu bigega aba yarashize. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'isuku n'isukura Wasaki Engineer Memuzora avuga ko amazi y'uruganda rwa Kanzenze azatuma haboneka yahaza abaturage bo mu bice byinshi byari biyakeneye. Bivuze yuko niba haba amazi yabaga ari makeya tukayasaranganya, ayajyaga aho uruganda ruzaha ntabwo azasubirayo. Adufashe noneho guha utwo duce dushya. Mu bice rero bishya harimo Karumuna, harimo ibice bya Muyumbo na za Nyakariro naho hazajyamo network nshya za Bweramvura hari agasiyata hejuru ukajya bita Gasanze muri Nduba hariya, hakabamo Kanyinya uzamuka ujya Rulindo ndetse n'ibice bya Rugarika na Runda, byose byagiye bifatirwa hamwe muri uwo mushinga. Kugeza ibigega bizakira amazi y'uruganda byamaze kubakwa no mu miyoboro ijyana amazi mu turere twa Bugesera na Kicukiro ahenshi amatiyo yamaze kugezwamo, ahandi imirimo irakomeje ariko mu turere duce nk'utwa Gasanze na Nduba ho muri Gasabo na Karugarika ho muri Kamonyi imirimo yo gucukura imiyoboro no kubaka ibigega bifata amazi ntiratangira. Ubuyobozi bwa Wasaki buvuga ko imirimo yo kubaka uruganda rw'amazi rwa Kanzenze izarangira itwaye amafaranga akabaka muri miliyoni 50 z'amadolari, ni ukuvuga amafaranga y'u Rwanda agera kuri miliyari 47 na miliyoni 210.